Zašto je baš vuk simbol Srba i zašto su Srbi kao narod u Svetskoj enciklopediji naroda prikazani kao vukovi? Vuk je po Veselinu Čajkanoviću mitski predak srpskog naroda. Budući da su se Srbi od davnina klanjali Dažbogu, sasvim je logično da se njegov životinjski oblik smatra srpskim totemom. Dolaskom hrišćanstva Sveti Sava preuzeo je gotovo sve funkcije Dažboga, između ostalih i njegove vučje karakteristike. Zato se Sveti Sava naziva zaštitnikom vukova ili kao i lesovik vučjim pastirom. Verovanje u vuka kao životinjskog pretka kod Srba se manifestuje mnogim običajima. Recimo, kada se rodi dete, u selu se njegovo rođenje objavljuje tako što domaćin kuće vikne: rodila vučica vuka. Srpska majka svome detetu također otkriva njegovo vučje poreklo pevajući mu sljedeću pesmicu: Nini sine, vuče i bauče, vučica te u gori rodila. Još jedan običaj pokazuje da su Srbi verovali u svoje vučje poreklo. Novorođeno dete Srbi su provlačili kroz vučje čeljusti i tako bi mu omogućavali zaštitu od zla, bolesti i demona. Na taj način božanski predak Srba, Dažbogov hromi vuk, štitio bi svog potomka. Korišćenje brojnih vučjih hamajlija imalo istu svrhu, pa su se delovi vučjeg tijela često koristili za teranje zlih sila. Od poznatih hamajlija tu su vučji zubi, čeljusti, oči, srce, kandže i dlaka. A ova posljednja hamajlija je po verovanju mogla dotera čak i samog đavola. Inače, ime vuk često je u srpskom narodu, budući da se ranije verovalo da onaj ko nosi ime totemske životinje biva zaštićen od svakakih zala. I dan danas srećemo imena kao što su Vuk, Vukašin, Vukan, Vučica i Vukica, kao i prezimena Vučić, Vujošević, Vukadinović, Vujović, Vučelić i mnoga druga. Brojni toponimi također su vezani za ime srpskog životinjskog pretka: Vučidol, Vukodraž, Vučitrn, Vučje brdo i tako dalje. U Bugarskoj također postoje mnoga mjesta u čijoj se osnovi imena nalazi ime Vuk, odnosno bugarski Volk. Neka od njih su Vulk, Vukan, Vilkovci i tako dalje. Kakva je uloga vuka bila u religioznom životu starih Slovena? Neki običaji očuvani su i dan danas, tako da na osnovu njih možemo da rekonstruišemo osnovne odlike vučjeg kulta. Vuka su u Srbiji posvećeni zimski praznici mratinci. Osim toga, praznik Svetog Save također je vezan za ovu životinju, a razlog tome je što je Sveti Sava, inače srpski svetac zaštitnik, preuzeo funkciju Dažboga. Za vreme vučjih praznika vuku su se prinosile žrtve u hrani, a također su se i vršile i radnje koje bi omogućile zaštitu od vuka koji je seljacima činio velike štete napadajući njihovu stoku. Recimo, za Božić se u Srbiji pripremala Vukova večera, koja je kao žrtvenu ponudu imala za cilj da umilostivi vuka i obezbedi zaštitu stoke. Ovu Vukovu večeru odnosio bi jedan član porodice na raskršće, najčešće dete, koje bi ostavivši hranu žrtvu vuku, ne osvrnuši se odlazilo kući. U Srbiji i Crnoj Gori zimski svetitelji, Sveti Toma i Sveti Aranđel, po verovanju otklanjaju vučje čeljusti da bi kaznili neposlušne čobane. Pa vršenjem simpatičke magije, sasvim neprilično za hrišćanskog sveca, šalju vukove na stado čobana. Vuk se ne sme spominjati za vreme takozvanih vučjih praznika. U slučaju da se pak spomene, vuk bi se po verovanju tako prizvao i učinio mnoga zla stoci i ljudima. Vuk se ne sme spominjati ni noću, dakle u periodu njegove vladavine, pa se umjesto njegovog imena koriste nazivi Nepomenik, Divljina, Kamenik i Ala. Od vuka se čovjek štiti i tako što sa njime ostvari rodbinski odnos. Ova magijska praksa zove se kumljenje i ona je bila prilično česta u religioznom životu Srba. Čovjek bi ovim aktom kumljenja obezbedio sebi vukovu zaštitu, jer naravno vuk neće napasti onoga komu je na neki način rod, niti će ga ekonomski oštetiti napadajući mu stoku. Srbin se od kuge štitio ritualom kumljenja, pa je u tu svrhu prizivao čumu, odnosno personifikaciju kugu, i nju bi nazivao kumom. Čak se i danas, u vreme koje još uvijek možemo nazvati hrišćanskim, ljudi kume na stari paganski način, pa ako neko želi da spreči nekog da mu našteti ili da ga moli da mu pomogne, kaže kumim te Bogu. Kako kažu istorijski izvori, narodi koji su živjeli u blizini Slovena verovali su da se njihovi susedi ponekad pretvaraju u vukove.
Osobe koje preuzimaju životinjsko obliče u slovenskom folkloru nazivaju se vukodlacima, koji se ponekad identifikuju sa vampirima. Postoje dva načina da čovjek postane vukodlak. Jedan je povezan sa određenom vrstom magijske prakse slične astralnoj projekciji pri kojoj duša čovjeka napušta njegovo telo i ulazi u telo druge životinje, dok je drugi način povezan sa kultom predaka, posebnim predačkim kultom kod Srba. Spominjali smo već ukrajinskog kneža Višeslava koji se noću pretvara u vuka i vučim trkom presreće putanju meseca. Višeslav je očigledno bio obdaren sposobnošću da pošalje svoju dušu u telo vuka, što je tipična odlika šamana iz svih krajeva sveta. Slovenske bajke pune su opisa sličnih situacija, pa tako imamo junake koje se pretvaraju u zmije, princeze koje se pretvaraju u žabe i tako dalje. U srpskom folkloru postoji verovanje u ljude koji se rađaju sa posebnim sposobnostima, a lovite ili zmajevite ljude kao i izduhače. Ovi ljudi bi se noću pretvarali u zmajeve, vazdušne duhove, zduhe i životinje i na taj način štitili svoje selo, napadali ono susjedno ili pak obnavljali neke druge magijske radnje. Verovanje u vukodlaka postoji kod svih slovenskih naroda. Kod Bugara se ovaj entitet zove vukodlak, kod Rusa volkodlak, a kod Čeha vlkodak, Poljaka vilkolak, a Srba i Hrvata vukodlak. Ova imenica se sastoji od dve reči, vuk i dlak, označavajući tako čoveka koji ima vučje krzno, odnosno vučji oblik. Slična etimologija postoji i u nordijskoj reči ulf sark, gde imenica ulf označava vuka, a sark kožu ili košulju. Ove imenice odnose se na čoveka sličnih karakteristika. Čoveka koji je svojom voljom za života ili posle smrti, kao što je to slučaj kod Srba, postao obuzet svojom životinskom prirodom. Vukodlaci su očigledno na neki način povezani sa vučim totemom, što će reći da oni za razliku od drugih u jakom su krvnom ili duhovnom srodstvu sa svojim životinskim pretkom, jer i u nordijskoj i u slovenskom folkloru postoje ljudi koji se pretvaraju u druge životinje, a takvi ljudi su recimo slovenski duhači ili loviti ljudi koje smo već spomenuli, kao i nordijski berserci, odnosno vikinški berserci, ljudi koji se delimično pretvaraju u medvede. Vukodlak je u srpskom folkloru povezan sa kultom predaka, odnosno verovanjem da će se mrtvi srodnik posle smrti pretvoriti u krvožedno vukovo stvorenje. Ovakvo biće naziva se vampir, a njegova osnovna karakteristika je neutoljiva želja za krvlju. Zašto su Srbi verovali da će se mrtvac preuzeti baš oblik vuka, a ne neke druge životinje? Zato što je srpsko vrhovno božanstvo nekada davno bilo Dažbog, bog sunca, odnosno bog Ra i sveta mrtvih, čiji životinski oblik bio upravo vuk. Sasvim je logično onda da se Dažbog koji vlada mrtvima pod svoju vlast uzeti čoveka koji je pripadao njegovom vučjem rodu, da će srpski životinski predak uzeti pod svog preminulog potomka. Važno je napomenuti da vampir još nije sasvim zašao u svet mrtvih, budući da je on na određeni način još uvijek živ i da ima svoju telesnu manifestaciju. Upravo ta telesna manifestacija ima odlike oba sveta, ljudskog, jer vukodlak je još uvijek polučovek, i podzemnog, jer je čovjek poprimio odlike jedne životinje. Vukodlak je dakle onaj koji boravi na granici između dva sveta. Srbi veruju da će čovjek postati vukodlak ako preko njegovog groba preleti neka ptica ili neko živinče. Posle 40 dana čovjek se povampiri i počinje da davi ljude po kućama pijući im krv. Od te krvi se vampir ili vukodlak toliko naduje i pocrveni da se čak kaže crven kao vampir. Osim toga, vampir odlazi i svoje sada već bivšoj ženi vodi ljubav s njom, iz čega se po verovanju rađa dete bez kostiju. Da bi se otkrilo ko je od netom sahranjenih mrtvaca postao vukodlak, seljaci dovode ždrebe bez belega i dovode ga od groba do groba. Kada se ždrebe zaustaje kod groba vukodlaka, seljaci uzmu glogu kolac i izbodu leš. Ovdje ponovo vidimo neka opšta mjesta iz slovenske mitologije i folklora. Ždrebe se od vajkada koristilo za gatanje i predskazavanje, jer u staroj Evropi verovalo se da konji, posebno oni beli ili u bilo kakvom smislu čisti bez belega, predstavljaju vezu između ljudskog sveta i sveta duhova. Klog je biljka za koju se od vajkada smatralo da ima zaštitničke moći, a u cilju zaštite koristili su se takođe beli luk, breza i oskoruša. Osim vučnih karakteristika,
Vampir je predstavljen i kao čovjek koji na leđima nosi svoj pokrov, a osim oko groblja i kuće svojih srodnika koje je pohodio, vampir se pojavljuje oko vodenica, ambara i sličnih stanovitih mjesta. Vukodlak može postati nekršteno dete koje je sahranjeno u majčinoj utrobi. Ono posle 7 godina poraste kao vuk, međutim ono postaje kudi kamo okrutnije i krvožednije. Kult vuka kod današnjih Srba. Simbolika vuka u tradicionalnoj kulturi svih slovenskih naroda uveliko određuju njegovu ambivalentnost i graničnost. Kao karakteristične semantičke opozicije u vezi sa vukom i simboličkom pogledu na svijet koji motiviše srpska narodna verovanja, obrede i običaje, a što ga oni i održavaju, obično se navode svoje, tuđe, blisko, daleko, pitomo ili domaće, divlje, socijalno ili ljudsko, demonsko, pri čemu se simbolika vuka često opisuje u terminima drugog člana opozicije. Fundamentalnije obeleže, međutim, koje stoji iza većine tradicionalnih simboličkih predstava o vuku, naročito jugoslovenskih, čine njegova posrednička funkcija i status granične životinje u simbolici sveta. Ovdje će biti reč o vučim ustima i njihovom sastavnim delovima, čeljustima, zubima, zevu, ždrelu i grkljanu, kao nosiocu velikog dela posredničkih značenja i funkcija vuka u simboličkom modelu običaja i verovanja koja se odnose na vuka. Vidjet će se da narodne predstave od vučim ustima dalje upućuju na nekoliko drugih domena i kodova tradicionalne kulture, te na elemente čija se značenje i funkcije kodiraju na sličan način. Homologije koje se stvaraju između tih kodova motivisane su opštim shvatanjima, okretanjima kroz telesne otvore kao lokuse i operatore za transformisanje simboličkih kvaliteta. Pri razmatranju simbolike vučih usta govorit će se o sematičkom dimenzijama ili radije nego o pozicijama radi boljeg razumijevanja dinamičkog aspekta vučih usta. Već po najtipičnijim glagolskim prediktima vuku u narodnom pričanju o vuku, u usmenoj književnosti, u narodnim motivacijama obreda koji se izvode protiv dejstvovanja vuka i tako dalje. Vidi se da se glavna konkretna destruktivna delatnost vuka dešava putem njegovih usta, njihovih sastavnih delova. Vuk kolje, davi zubima, ujeda, pojeda, izjeda, ždere, zeva, zine da bi ujeo. Ovaj zadnji predikt ima posebno značenje u simbolici vuka, na njega ćemo se više puta vratiti. Koljući jedući stoku, najviše ovce, vuk stoku povlači iz kulturne sfere i uništava njenu korist za čoveka. Preko vučih usta stoka se kreće i pomiče po semantičkom kontinuimu, kulturno ili kontrolisano, prirodno ili nekontrolisano, pitomo ili domaće, divlje, svoje, tuđe, blisko, daleko i tako dalje. I što vuk sobom ulovi i u čeljusti uhvati, a hajduk u kuću unese, to se ne povraća, kaže naš narod. Prema tome, obredno simboličko delovanje na vuka da bi se sprečilo tako dejstvovanje prvenstveno i poglavito se dešava preko njegovih usta kao objekta koji onda predstavlja celog vuka. Cijeli niz i kalendarskih, uglavnom u vezi s vučim svecima i graničnim periodima, kao što su početak zimske sezone, Božić, nekršteni dani i drugi dani, običaje, obreda, zabrana i magijsko-simboličkih postupaka ima za cilj da se spreči delovanje vučih usta tako da se ona zatvore ili ostave zatvorene, zavežu, zakamene i slično. Zbog ograničenog opsega teksta ovdje ne možemo da ponudimo potpuni opis svih tih raznovrsnih zabrana i postupaka, nego ćemo se osvrnuti na nekoliko tipičnih elemenata iz njihovih verbalnih, akcionih i predmetnih kodova, uz pokušaj da malo podrobnije karakterišemo i interpretiramo njegovu simboliku. Iz etnografske literature dobro su poznate raznorazne zabrane na domaću radinost, osobito na prerodu vune i na rad oko stoke u različitim, poglavito stočarskim krajevima u Srbiji, Bosni, Dalmaciji, Hercegovini, Crnoj Gori, na Kordunu i tako dalje, a od kojih je većina vezana za početak zimske sezone, odnosno za takozvane vuče sveca, Mratu, Đorđa, Arhanđela Mihajla, Savu, Andreja, Ignjatija, Nikolu, Dimitrija, Danila i druge, za koje se veruje da upravljaju vukovima i da mogu da im otvore i zatvore usta, i za božićni period, takozvani nekršteni dan i badnji dan, Božić bogojavljanje, za granične i opasne periode u kojima ima i najviše napada vukova.
Ovim se periodima ponegdje dodaju i granični nesrećni dani, nedelje preko cele godine, kao na primjer sreda i petak. Posebno se zabranjuje rukovanje oštrim predmetima, naročito onima koji se upotrebljavaju u preradi vune i tekstilnoj radinosti. Upotreba oštrih i zupčastih predmeta, noževa za rezanje mesa, grebena za grebenarenje vune, češljeva i drugo. Smatra se opasnom zbog njihove asociranja na vučje zubima. Objekat zabrane čine i predmeti koji podsjećaju na vučje usta i koji mogu poput njih da se otvore, kao što su noževi za rasklapanje makaze, posebno one za striženje ovaca, grebeni, bricve, a i kovčezi, slanice i tako dalje. Razume se da se na zabranu u vezi njihovog spoljašnjeg izgleda nadovezuje zabrana na njihovo uobičajeno upotrebljavanje. Grebeni i makaze kao predmeti zabrane ovdje nisu uzeti iz predmetnog koda jedino po spoljašnjim sličnostima sa vučjim zubima i ustima, no i na temelju njihovih funkcija i delovanja u kulturi koji su homogeni, ali suprotni dejstvovanju vučjih usta. Njihovo je delovanje u tehničkim radovima oko vune kontrolisano kulturno produktivno, njima se producira čisto i dobro vuneno vlakno za tekstilnu radinost, dok je delovanje vučjih usta na stoku nekontrolisano prirodno destruktivno. Drugim rečima, ovi se predmeti ritualizuju zbog njihovog potencijalnog destruktivnog djelovanja u periodima opasnih zbog vukova, zato što se metaforično mogu shvatiti kao vučja usta i zato što objekat njihovog uobičajenog djelovanja vuna metonihijski može da predstavlja ovcu, stoku i tako dalje. Od njih se čini se zabrana može širiti na druge oštrije zupčaste predmete i predmete na rasklapanje, čije funkcije ne moraju obavezno da stoje u vezi sa vunom, kao i uopšte na radove sa vunom, a što se odatle ponekad proširuje i na radove sa konopljom. Ovdje se po oznakama domaći i pitomo na semantičkom domaći ili pitomo divlje mogu poistovetiti ljudi iz stoka, a po narodnim shvatanjima vuk zna pojesti ljude. Zabrana u vezi s vučjim ustima primjenjuje se i na češljanje, šišanje i brijanje. Po zabrani na uprezanje volova vidi se da i jaram u okolnostima opasnim zbog vukova može promijeniti svoju semantiku i shvatiti se kao neprijateljska usta koja mogu da obzinu stoku. Slično je shvatanje o sedlu verovatno motivisano zabranom na sedlanje konja od Svetog Danila od Svetog Jovana kod Srba u Bukovici u Dalmaciji. Manje su prozirne motivacije zabrana na rad na opancima i na skidanju opanaka kod čobana. Ovo se može svesti na zabranu na to da se reže ili rastavlja materijal iz koga se prave opanci, pogotovo ako se za njih upotreblja ovčja ili goveđa koža, ali ima i indicija da se opanak može shvatiti kao usta koja u ovim slučajevima ne smiju da se otvore. U jednoj zagoneci se pita i đon od opanka i kodiraju kao ovči tor i goveđi gnoj, a u drugoj u kojoj se pojavljuje vuk, ljudska usta kodiraju se kao tor. Uđe kurjak u tor, ovcu uhvati pa kos izjede, a mesa se ne dotače, crv u zubu. Shvatanje tora kao usta može igrati ulogu u motivaciji zabrana na premoštavanje, rastavljanje, čišćenje i opšte diranje torova kao usta koja u ovim periodima moraju da stoje nepomična i zatvorena. Uz to je očita motivacija da se tor s ovcama nipošto ne sme izložiti otvaranjem opasnosti vukova u istočnoj Hercegovini i kod Srba graničara zabeleženo je verovanje da se vilica božićne pečenice ne smiju razglaviti, da se ne bi vuk pojavio u toru. Ponegdje se upotrebljava i naziv usta za ulaz u tor i vrata od staje mogu da simbolizuju vučja usta, tako da su u Homolju na Badnji dan staje morale da ostanu zatvorene da bi vukovima usta ostala zatvorena. Simboličkim poistovećivanjem vučjih i ljudskih usta motivisane su zabrane na upotrebu mesnih i drugih stočarskih proizvoda u prehrani, pri čemu prehrambeno delovanje ljudskih usta s obzirom na vuka pridobija destruktivnu konotaciju, kao i post i ćutanje. Sve se može interpretirati kao držati usta zatvorenim. Tako se u Bosni na Badnji dan nije smjelo ništa jesti do naveče, a čobani čak nisu otvarali usta da bi zverima, vukovima i medvedima usta bila vezana preko cele godine. Isto se nije ništa jelo na Đurđevdan da vuk tokom naredne godine ne bi klao ovce. Tome se dodaje široko rasprostranjeni opšti tabu neizgovaranje imena vuka. Postupci u slučaju narušavanja tog tabua kao i neka
imena za vuka već spadaju aktivne zaštite mere protiv delovanja vučih usta. Ovdje su od posebnog značaja specifične zabrane za izgovaranje imena vuka za vreme jela, a koje mogu vredeti i van opasnih kalendarskih perioda. Tako kod Srba u Janju u Bosni ne valja spominjati vuka preko zalogaja u ustima, jer će inače vuk čoveku na putu napasti ili prepasti. Ako se već na taj način spomenuo, treba zalogaj odmah da se izbaci iz usta. Ovdje bismo mogli da spomenemo i veoma rašireno verovanje da vuk može čovjeku da oduzme glas. Može mu zatvoriti usta da ne može vikati na njega. Ako ga kao prvi ugleda ili oblizne, otvori usta na njega, obrnuto se veruje da čovjeku vuku može da zatvori usta kada ga prvi ugleda i počne vikati na njega. Prema opoziciji čovjek, vuk, motivacija ovog verovanja mogla bi se interpretirati po principu ne mogu dvoja suprotna usta istovetno biti otvorena. Ili pak po principu da ne idu zajedno govoriti, produktivna aktivnost ljudskih usta koja ovdje može da bude primijenjena protiv vuka. I destruktivna aktivnost vučih usta što može vrijediti kao motivacija zabrane na to da se govori o vuku za vreme jela. Sem toga, veruje se da vuk ako ne zine pre izlaska sunca toga dana neće moći da otvara usta da ujede stoku. Zbog svega toga na horizontalnom planu u simbolici svijeta i simboličkog statusa čuvara granice između tuđeg neljudskog i svog ljudskog prostora sličan status uživa pas, ali iz perspektive domaćeg prostora. Vuk po narodnim shvatanjima može biti najljući neprijatelj nečistoj sili, često otvorenom bolestima koja narušava granicu dva prostora. O vuku u narodnim bajanjima i magiji protiv nečistih sila i bolesti iz takve perspektive pisao je Ljubinko Radenković. Uz opštu upotrebu delova vučeg tijela u narodnoj magiji i medicini, čime se ukazuje na njegovu prisutnost, asocijacija vuka sa zaštitom protiv bolesti i zlih uticaja ima posebno značenje u vezi sa porođajem, brigom za mlade, odnosno mušku decu te u prilikama visoke smrtnosti dece. Ovdje međutim važnu ulogu igra i opšta asocijacija vuka sa zdravljem i snagom, što za dete koje se na razne načine poistovećuje sa vukom, pored zaštitnog značenja nosi produktivne konotacije. Tako su u širokoj upotrebi za djecu i među predmetima koji se nakon porođaja stavljaju oko porodilje i deteta vuči zubi. Sem zaštitne funkcije da veštica ne bi pojela dete, motivacija u tome može biti i da dete bude jako kao vuk. Poznata je praksa da se detetovi prvi zubi zovu vučići ili vučine, da bi imali jake i zdrave zube, ili da se detetu oko vrata obesi vuči zub protiv zubobolje. Zanimljivo je da se među uobičajenim zaštitnim predmetima protiv veštica, porođajnih demona i uroka oko novorođenčevog deteta i porodilje pojavljuju predmeti koji u periodima opasnih zbog vukova mogu da simbolizuju vučje zube i usta. Tako se kod deteta pored belog luka i drugi redovno nalaze otvoreni noževi, češljevi, bricve kao i otvorene makaze i grebeni, među kojima se stavlja detetova glava. Oni izazivaju asocijaciju na oštre zube i usta koja su otvorena prema nečistoj sili, te se tako suprotstavljaju negativnom delovanju neprijateljskih usta. Njihova moguća veza s vučim zubima i ustima još pojačavaju tu simboliku. Dovoljno je poznato i praksa da se kod dece kao jamstvo za zdravlje daju imena tipa Vuk, Vuko, Vukašin i drugo. U kontekstu simbolike vučih usta u tom pogledu svakako je zanimljive prezime Zja Vuk, zabeleženo u lici, koja ima izrazito akcionu konotaciju, pored elemenata vuka sadrži vuči glagolski predikat zjati. Provlačenje slabe, bolesne ili plašljive dece kroz kožu odrano s vučih čeljusti, najčešće zvano vuči zev, a zove se još i vuče vilice ili vučja čeljust, već pretežno predstavlja drugi produktivni aspekt vučih usta. Konkretne motivacije ovog postupka mogu da budu različite. Dete se provlači kroz vuči zev da bi ostalo živo. U slučaju kada se dete ne drže protiv svakog zla i protiv svake bolesti, da bi bilo zdravo kao vuk, da bi se lako othranio kako se kurjak lako othranio, ili da bi imalo dobar apetit kao vuk.
Glavni je njegov cilj, čini se ipak, da se dete poistoveti s Vukom te da tako bude zaštićeno od bolesti i zlih uticaja. Sem toga, kao lek protiv raznih bolesti, ponegde se pije voda koja je prelivena kroz vučiju čeljust. Na Kosovu su kupali decu u vodi prelivenoj kroz vučiji grkljan ako je postojala opasnost da će se udaviti od plača. Ako im se grlo toliko stiskalo da nisu mogli da dišu, ovaj postupak očito motiviše narodno shvatanje otvorenosti vučeg ždrela i grkljana i o lakoći prolaza kroz njih, a što inače u okolnostima opasnim za vukove vodi do simboličkog zatvaranja vučih usta. Ideja na neki narod vodi poreklo od vukova zajednička je mnogim evropskim narodima, naročito severnim nordijskim, odnosno vikinzima. To je jedna od stvari koja nas povezuje s nordijskim narodima. Veselin Čekanović je bio jedan od najvećih autoriteta za slovensku religiju. Naši stari slovenski bogovi imaju mnogo više zajedničkih osobina sa starogermanskim i nordijskim bogovima nego sa ruskim. Sve drevne evropske religije vode poreklo iz jedne zajedničke slovenske.
ett rum i en gräsbord. Kom och svim, ett rum i en gräs.